Sıkı adam. Arkadaşlar amansızlar var. Dayvursa işe çıktık. Pagoda вообще bomba. Классно bugün. Bugün çıkıp çekecek çatko. Настроенияларды götürüp. İşte başladık da kalsa. Ertemeyin saat 8. Maşına turat. Keçe juğuz tallap babam. Çıltırak. Yapış. Tınсыздар var, amansızlar var. Температураны тұрып машина тоң қалдыр ғой. Телефон заряд өшіп қалыптыр. Жандырайын. Keyif garip болса керек. Бүгін Құда қалса ішті Краус. Бүгін екінші күн 20 соқ қалды ұқсайды. 20. Saat 8 oldu. Туғандар, егерде күндегін паркезде отқамашы парк формулаға қосылып істесеңіздер болады. Парктың проценті болғаны 1,5%. Бүткіл Россия бойынша қосылады. Ақшаңыздарды 24 саат бойы шешіп аласыздар. Поддержкасыдан сразу жасалынса жооп берет. Акчаңыздарды чечсеңиздер 5 секундада акчаңыздар түшөт. Болгону 1,5%. Экинчи заказ 14 минут. 303 рубль. Дальше bir заказ verdi. 5 kalsiyum, без ничего. İşte sırttan, şardan sırt karağa çıkıp kaldım bile. Ekonomi candırsam berdi o çirkin. Özünçöyle недовольный koçetim. Baya как будто men bir bela kondoy, bir belaga должен болгондой. Тем более анан кийин тыйынна копейкасына тырың деп тыйындарды эсептеп берет го. Şu ekonomdogулар каңгылуу иретте кедечи. Берип койгон соң 20 сом 30 сом ашыкчасы менен 1 сомуна чейин эсептеп отурбай турабы. Таң атпай эле настроение кылышат да ошентип. Өлүп кетсин. Не кылабыз? Это наша работа деп коюп иштейбиз да кайрадан. Настроение düşürбей. Погода жинди болот. Настроением жинди болуш керек. Настроение түшпеш керек эч качан, а? Только 3-cü zakaz. Ой, 4-cü zakaz okul okşaydı. 182. 200 bölü düşüp gitti. Biz de açtık. Komfortun uşunsu жақсы да. Бір-екі сом тыйындары трак қылып неме қылышпайды. Следующий заказ кеш менен берді ғой. 110 плюс 110. Кеттік анда дальше газуем.
160 rubl. Bizden спасибо. Mına 200 berdi düşüp ketdi. Comfort. Şundayla boş kerakti o'zi. 160 наличный oldu, 372 ekan o'zi. Armuros degan yerga keldim, Armuros. Sizlarga bir ko'rsatib qo'yaman men. Birinchi kelish degan yerimiz Sakhalinga. Bu yerda 2 yil ömrüm o'tgan qo'chirkin. Na zapravkasi. İki yıl ömür ay. Na yerda o'tdi qo'chirkin avtomoyka. Şul yerda 2 yıl ömür o'tgan. Moyka, men degan moykalarda Sakhalin'din. Dandile Kırgızlar işottur. 8 minuta. 305 rubl. Aeroportga kelib qoldim, aeroport. Zakaz çok tugunu qoldirib aeroportda. Keyfi chiqoldir. Tak 15 minuta. 15 minuta 298 rubl. Там я на карту переделала. До свидания. На наличку не делается. До свидания. 10 minuta. 208. Отлично, отлично. Keyif can turat. 7 minuta doğanlar. 230. Plus 50 de berdi o, 50 de. Paraylı şey. Kayağına kendim. 7 minuta. 196 rubl.
Нормалек. Так, 11 минутта 260. 300 берип, пейзачы деп түшүп кетти. Дейсиң ушундай клиенттерди алып келгиң эле келе берет го чиркен. Да, тугандар 14 минутта 318. Жана барган. Күн ысыкы, абдан ысыкы. Атаплак айтмакчы. Күн аябай ысыды. Абдан ысыды. Жара болду, жара дейм, не дейт орусчасы. Кондиционерди жандырдык. Болсо куйкалана турган болот. Ошондой туугандар. İşte отабыз. Тишлейсен болот буягы, Кудай кааласа. Заказ берди, кетотам. Учкан боюнча. Пробкаларда башталды го. Пробка. 11 минута. 196 рубль. Нерв кылып койду, нерв. Будан алдыңкы клиент. Ох, такситтер нерв болду, нервный болуп, жинни болот окшойт а. Ох, баштарым ооруп кетти. Короче, ал адрести эле жазып неме кылып коюптур да, мага аркасынан көрсөтүп койгон. Мен аркасына барып шлагбаумда турган. Çaldım sağa, telefonun açık dedi de mağa gelgen yok. Hangi toçka koyuş gerek dep düşüntüşüm, o düşünbeydi, o targoy sentrige yazdım ele o, men bunday dedim ele o, ayakta karşı spor bolup jetkirdim 170 somle. Жақын жерге екен. 200 беріп түшіп кетті. Значит, не надо спасибо деп. Қара сүйініп қала бересің, о спасибо деп. Бірақ нерв қойды да гәңгір басшы. Мәлім болып тұрады. Да, туғандар ушундайдан болуп, эрте менки апарган заказымы чүй калтырып кеткен болчу. Кайра ошол эле заказды алып келдим. 306 рубль. 350 берип түшүп кетти. Вообще шикарно. Ушундай клиенттер көп болсун, бул жашоодо. Огонь болот го 7 минута. 234. Огонь. Заказ жок болуп калды, огонь. 9 минутта 203 рубль. Өлүп калды жолдору. Жетти. Тастак жолдо баратсам да болуп кетиптир бияктыкка. Шатыр болуп келмейт. Да, туугандар. Кудай кааласа үйгө келип калдым. Иш бүттү. Общий 31 заказ кылыптырмын. 31 заказың 6300 болуптур общий. 1300 расходко алып койсом
5000 çöntük altı таза. Где-то 11 saat işledim. Shunday keyingi videodan görüşguncha tinch bo'lingizlar, omon bo'lingizlar, baringizlar assalomu alaykum.